Torej, pred potjo v Peking, ne, je fajn, da se malo pripraviš, kot da sem naredil jaz šnel kurs kitajščine, da ti malo pomagam, če si za. Sem za. Recimo, da si osvojil prvo mesto in zdaj moraš reči tako šampion. Fajn je, če drugi govorijo to, ne? Ampak tudi sebi moraš pohvaliti. Veš, ko si reči šampion? Guanqin. Guanqin. Dolgi je tako. Guanqin. Guanqin. Evo, tako, šampion. Če pa ne bo šlo tako dobro, pa rečeš laši. Laši. To pomeni drek. Sheng Li pa je zmaga. Sheng Li. Sheng Li. To je isto kot šampion, samo če hočeš tako, da rečejo ta, pa res ima besedni zakon. Ok. Kao Tudou. A lahko ponoviš? Kao Tudou. Ampak ne tako kot Hrvati pa Srbi pa Bosanci. Ni kao, ampak je vmes je H. Kao Tudou. Kao Tudou. To pomeni pražen krompir. Če boš naveličan kitajske hrane, boš hotel, da te postreže pražen krompir, rečeš Kao Tudou. A si boš zapomnil? Ja, upam, da si bom. Ok. Tudou je krompir. A veš, kaj pomeni? Tudou ni? Da ni krompir. Se mi zdela, da boš to pomislil. Ne, to je pa pire krompir. Ja, upam. Tako pravi Google Translate. Ja.